ami hetang tulung det husi aminia família, amine maun sira, nema kanesa amine sponsor nebe ami tahu ya amine Eropa. Ne sira lasu si governo, sira si companhia kikuan sirne, antang hoki bit sirnian sira karakter bes tulung ami, no ami mos ho amine maneira rasik, onsa atu buka osang, liu si amine apresentação, ami lau koko buka meio so de hetang osa atu ne bela completa amine equipamento sira. Claro, da rumah sa kita treino, kita mono ka, kita ngaleza ya, rumah buatnya sa halo bersama makas rumah kita orang barak dia, saya balu kan orang barak buatnya sa halo tuar fal fama, bama telo so, mas mami lah ya buatnya sa hobi ini larang mono bersport ini, hado ini, mono mos sekarang dia fila fali, sa fali alai nafati. Timur sini itu saya panbe, ya di sound. Comunidade Sirosi Gardos. Olá, saudações desportivas ba Maluco Sirahotu, fila fala hau ikan manis, nama Sane Belung. Jimmy. Ia programa Lalag do Esporto Bele. Belung Sira, ia di sound ne, ami sei lorita bot sira bahare kona ba komunitas Husinebe Jimmy. Sim, Sirosi Gardos. Gardos, komunitas ni sira ia desporto laos oing idaren, mas be sira desporto oing barang Jimmy. Sim, nebe ba Maluco Desportivo Siroto nebe mahakarakatene tu irmai taba acompanha muito bem. Oke, tu iram nan ro Jimmy det. Ami sei lorita bot sira ba tene kleng liutan kona ba komunitas Gardos. Diak Belum Desportivo Siroto yang soring yang Belum Edgar husi grupo Gardos atau hata neklean tu irmai sedara lia ho Belum Edgar. Belum Edgar dia kale. Diak Belum Edgar karek beli explica tuan hahu wengira ita bot cerne grupo hari i sadamak inisiati ita bot cira ho di hari grupo ini. Diak grupo Gardos anesan grupo action sport dan beke ami hari iha rihung rua sanulu resen rua i ami hanesan jene geração fon ami tu transmitted husi ami ne maun sira beke hari grupo refere iha tinang rihung ida atau sia senur resensia depois maun sira inisiativa husi grupo nemak atau envolve an liu bahia area bicicletanya mak halai bicicleta halai taru então onsa maun sira tu halibur malu li husi grupo refere. Diak Belum Edgar ya kari kita buat beli explica tuan senak ma inisiativa ita buat cira ho di hari grupo ini i grupo ni hari ya satina. Diak grupo refere ko inisiativu atau Juventude bela envolve an bahia area de esportu grupo refere hari usi amne maun sira ia tinang rihung ida atau sia nulu resensia i ami ha foin geração fon ami transmiti fale ia rihung rua sanulu resen rua foi na laisne i agora darau ami geração fon hamudu halona tinan lima i ami rasik ho inisiativo habelar desporto extreme sport i hatuta i aumenta tang ba geração turmai. Sim, ia tinan lima ni larang ni seri-seri maka usi grupo ni halon. Iha tinan lima nara ami halo makanesan ami hamutuk ho iha tinan lima nara ami envolve amba iha halai bicicleta hanesan kolega ida mos participa iha evento internasional iha Bali ho di Timor Leste nara no grupo nara no kolega refere hetang lugar da huluk eneba i ami mos participa hanesan evento halai kuda halai kareta halai motor isi luktang. Sim, ita teni kata-kata hari grupo ni laos fasil.
durante ne desafio sereno mak grupo ni hasol. Dia obstáculo nebe ame hasuru barak tebes. Primeiro, equipamento. Segundo, quantidade nebe que ame atu ba. E terceiro, qualidade ame nema. Nebe que sida suficiente tebes atu realiza bot nebe que ame hare husi husi trik nebe ame hare husi media internasional. Então, ame nema la suficiente tambah hareba primeiro saúde, força, kibit e etc. Sim, durante ne ita bot sir halo treinamento ba desporto sir nebe mak ia ita bot sir ne grupo ne fating ne bene bene. Dia ami tamba desporto nebe que fahe ia parte bara. Então, anessa bicicleta, ami horas neda dau provisório, ami ia fating educação Vila Verde, skateboard, rollerblade, nomos BMX park, ami halimar ia skate park tastolu, anessa parkour, ami halimar depende, parkour anessa mortal, ami halimar conforme e provisoriamente kuda ami siro que fating, então ami si treino na fating ia arena nebe ia track nebe ami participa ia evento anessa Batu Gede, off-road mus ami siro que fating oficialmente, so ami participa de treino de tia fating nebe que Laos niniang mabe ami halai ia fating niniang. Dia durante ne suporta além de husi tabot ne mambo tira ne bemak antes ne harina grupo ida ne karek usi sociedade civil ou karek usi governo mus suporta ne ita bot ne grupo kan. Dia toda daun dan neda dauk ami sidau hetan tulung husi ema bot rumah mabe ami hetan tulung det husi aminia família amine maun sira nema kanesa amne sponsor nebe ami tahu amne ropa ne sira la susi governo sira su companhia que concerne então hoki bit sirnian sira karakter tulung ami no ami mos ho amine maneira rasik konsa tu buka osang liu sa amne apresentação ami lau koko buka meio so de hetan osa tu ne bel completa amne equipamento sirne. Dia ia tinan lima ne laran to agora membro hira ne mak hamutu kia grupo Gardus. Kona ba membro nebe que ami iha ida nebe ativamente mak ami tolo nulu emanan tolo nulu ativamente mabe se ida nebe que la ativa mak konta hamutu 5 nulu ne sana. Ne além de usi feto mane? Sing incluímos gender feto mana. Dia mais ou menos plano ba oing usi grupo ne ras. Dia plano ba ami grupo mak iha ami yang area de sport extreme sport ami hakarak atu desenvolve extreme sport ne ba iha mundo hodi compete ho mundo e amine mehi bot ba Timor mak insya atu internacionaliza Timor Leste ba iha mundo. Dia belum Desportivo Seroto idan mak honin daralia barak ida ho Edgar usi grupo Gardus niang. Desafio barak nabe maksira suru fiar kata liu si programa Lalap Desportu bele hetan mus tulung ba ya grupo refere. Nafatin etami ya programa Lalap Desportu bele. Belum Desportivo Seroto agora dang ihaw na hanesorin Jovi usi komunitas nebeti ya Jovi Gardus grupo Gardus nia dek hakar hatane klian liu kona ba Jovi hausa dara lia bara konia Belum Jovi dia kala ya obrigada. Belum Jovi tambah sama hili desporto dane. Iya, ami Gardus ya parte barak ami lo sara fokus bem BMX det, iya. Nyo rollerblades, skateboard, no seluk tang. How ne fating ya motocross, how sir
crosser. Ya. Tambah sama kili sai crosser. Oh, idane uluk kikuangker sama larang monu babe sport idane. No, ona pamos uluk exo tu crosser. No ya how uluk kikuangker how tuir bahare let event ya. Stolu hare mount sira mount sira uluk senior sira sama Chris Mondor sira. No how ya mehi kera how kara how bot kare how se sai crosser tan sira. Idane Jovi hahu ya sati nang mana? Uluk how saya motor masa atene saya ya tinan riung rua hitu. No sa ana pamos sosa motor me how. An paimo sanoring dunia how no. Idane kata ser support husi família suporta Jovi nian atividade na los kala. Ya los, sira suporta porcento atu sida. Sira la takara lang how. Evento hiram durante na Jovi tu irana. Evento para kona íamos evento nasional nya railaran internasional mabe halai railaran fatno ese crosser siliur barak mai sia Australia Indonesia halai mutu kom sira. Ya mehi kara hakarak sai profesional utang ya are idane. Ya me ulu ker si kuang kar me nang apa pura sai profesional. Mabe ita kibit de timor ita sira oke latenes. Seguíamos kita apa pura tang karek. La rumah ya amne tempo la rumah bella hetang amus बहुत बड़ा राव लoramos bara raw. Te bel diang kar abura kita alin sira ka. Ita no ansera se bela to profesional karek. Se karek ya tulung makasus itene. Compañía sira o na ulun sira tau matang belo. La loria mai mas la rumah belor filter baliur. Ori bela tuir konvet event sira irailiur. Onsa durante ne Jovi hare itania governo sira fo suporta kala bai lili iba iminian komunitas ida gardos. Oh, amigaros na darauk ne sira tulung si governo ka se compañía selo. Na soeng belo rigar yang tulung ami dan dahulu klima ami familia umalaran rasi. Ya, sira tulung ami makas liu. Asa sponsor da kami tahu ne sira narang mane hodu. Ya. Oke, Jovi. Iya kala hakara kokotan desporto sisa seluk além de motocross memang Jovi agora rang kokoela. Iya, mas watnya ami lakukan tu atet lai, sa ami rai segredo ngai garus, tinaw yang makar halong sa surpresa ra Timor. Watnya la se susi desporto na action sport tu. Eba ami lakukan tu atet lai. Tinaw am sa turu. Onsa ho evento nasional serne bemak imitu ya. Ya event sore lau pura kot lau diak laya. Durante ni hene bede Jovi. Uluk liu konta uluk hu alai uluk au tuir evento da uluk ya tastolu. Omos bafel delta speedway. Aurai tina hira tuna li riun walu riun sia riun rua walu riun rua sia. No omos ya riun rua sanulu delta takat ya. No ami mate dia motocross mate dia. No liutit riun rua sanulu tolu ami halai fer maliana. Kiel fale mate ta. No moris vele riun rua sanulu sindima. Ema ya dolokwan alai dal ruas ne o mai feltna riun ruas tanu singne am ya loes tana ne seri timor ne halo loes teras Durante o evento sira barak ne memang Jovi participa o insa honya resultado sir. ya dia kalau mahira ita dhaka san treno maka tena resultado dia grosa aruma mos tareva sorte hotu aruma bel motorato ita monu telatena dor buat ne bel mosudet ya Dificuldades sira durante ne hasor anisan emadian tuir motocross o insa ho dificuldades sir. Ya, ibu kelari udah rumah sa, kita treno, kita monu ka, kita ngalesa ya, rumah buatnya sahalo bersama makas rumah kita orang barak dia, saya balu kan orang barak buatnya sa halit tuar fale faham mate loh, mas mami lah ya buatnya sa hobi ini larang monu bersport ini, no domi ini, monu mos sekali dia fila fale, saya fale halain afatin. Iya galai motocross ne bemak internasional anisan Jovi, anse sai Jovi nya motivador. Oh iya, ne mak Travis Pastrana, mau tu atene ni ya, mang naik. Ya. Oke, dia obrigada barak ba Jovi onia tempo ne bemak fo Miami programa la lagu sport. Belum seperti yo seri dan ne mak ne dara lia barak ho atleta Jovis ne bemak hamutu ya komunitas Carlos. Tuirma ami se dara lia tongo estrutura seri selok na fating odete programa la lagu sport. Bele. Ami si grupo Garus convida maluk pensa Timor Laran sir hotu nebe ke iha interesse atu mahamutu ho ami iha are desporto action sportnya ami grupo Garus sela takadala baita bot sir hotu ami nafati loke I suporta karik ta bot sir iha akarak atu mai hamutu ho ami lagu desporto bele
nature. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here. Belo desportiva será tu agora dá hawa hane belum Jimmy ia ona fatin treinamento ne bemak bain sing. Grupo Garus halo treino yung tuba. Atu hatene kelen kono basana maksir halo ini tirma ita pahamutu. Oke, Jimmy hau tulos ko tu ka ona hian rasik de Jimmy. Oh, kan on bisikleta ya, ni kan on bisikleta lah ya tulos ko tu de. It'll come true if you say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around. Belo desportiva será tu agora dah hawa mutu kona ho belum kaka ne bemak niamos anesan atleta ou husi comunidade Gardusnian. Hau se dadalia barak ho kaka, hau se husu kona bani nia envolvimento ia comunidade ne. De kakar hatene claro liutan kona ba kaka se damaknya halo ia comunidade Gardusne mai te bahamutu. Hurts my heart when you do that to me. Street life out my window. City made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into Kadia your kelai. Dia Kakak, será motiva belum kakak hili de desporto ne? Ou será motiva ita ho di envolve anti de desporto lilia comunidade de Gardus ne? Desporto ne be hawili ana sam BMX asa nyalo lara monulu tamba BMX mak desporto ne be haw costa. Tina hirana belum kakak partisipa ia comunidade Gardus ne? Tinang lima ne larang na. Durante ne tuire evento ne bene. Ya dili karik evento race, evento halai niang federação loke ya tapa dala hiratona no hao colega Akau Borges a competitor ne Bali mabe la consegue menang. Mabe antes ne Akau competitor ne hetang primeiro lugar. Belum kakak ia mehi kale hakrak saya profesional itang ia area freestyle bisikleta ne? Ya hau ne meia asa karak sai BMX Pro Rider Timor Leste ne mabe asa amne equipamento ma asa la jura ami atu bele atu kompeto emane be bele asa ya relio sira asa itene nasam vizinhos asa sira ya Indonesia atinang koto kau Akau Borges ba kompete ya Bali mebe la consegue menang tamba bot nebe am iya la bela halo par anesang emane be bot nebe ema iya tana. Belum kakak unsa belum kakak ni hare ko na ba apoio husi tania governo fo tulunga la ba imine comunidade Gardus. Asa usi governo ami sira ketang botira tamba bot nebe am iya governo sira kare. Asa bot nebe ami amne desporto ne bot nebe ami hetang ne sirok sai ba publik kata bot nebe ami iya em sirok kare momos da tamba amne desporto ne asa extreme tuan la asa perigoso barak liu daruma monu acontece desastre barak tu asa bot nebe trik sira nebe ami iya asa sirok perfeito asa nasam vizinho sira no malaya sira tamba bot nebe ami hetang se menos liu. Belum kakak ia kala mehi atau lori komunitas Gardus ne famoso li tan liu ia Timor Lara. Ami akar katuru ami rai dobeng dane para bot nebe ami ia ami akar katuru para comunidade tomak Timor Leste bera hare ami desporto ne la sema tu bele le asa bot nebe ami bele ami aturu bot nebe ami la bele asa ami se treino fatin par bele compete ya liu rasa ya itina nasam vizinhos. Asa ita ami tu compete mabe bot nebe ami ia asa sirok bele para tu competo emar nasam vizinhos ne asa equipamento la to. Belum kakak ikus liu belum kakak bele fo mensagem ba jovens sere liur ne be makanesan imi otasanesan sire iha talenta ne makanesan imi iha mai be sire sidau kata informasi kata oh iha dilimos iha comunidade Gardus kar liu si programa la lago desporto belum kakak bele hato mensagem liu ba imi kolega ne be mak iha talento kar sire bele hamutu ko imi bele desenvolve litan freestyle bisikleta tanto iha hanisa ngohin tabot menciona kata imi laos dia comunidade Gardus laos ia de bisikleta mai be ia mas sepatu roda o desporto sira selutan liu sira la desporto tabot bela hato mensagem ba jovem sira al favor. Ami si grupo Gardus la takora matam ba malu sira Timor Laran tomak ebe akarak maya mutu kami barbela aprende bot nebe mak ami ia sa equipamento nebe la ladung barak mabe pas ba ita tu treino nebe mak ya karak tu maya mutu kami bel mai.
mane kuain belum kakak. Espera sucesso ba minha comunidades Garus no. Liu si programa idane espera kata dua dores sira berhari programa Lalag do Esporte liu bel fu apoio ba minha comunidade Garus. Sucesso belum kakak. Belo Esportiva Seroto e danema kau dari lia badak hoka ka nesang komunidade iha Garus. Tu irmã na fatina tia programa Lalag do Esporte Bele. We gotta sing this song for a brother right there. Yes, I. 1, 2, 3, 4. Sini orang sini lihat itu ba? Hai. Hai sini oh kita freestyle kono lahatin lagi halo freestyle kara koko. Oh hei hawa judo agora. Oke dia minta hawa judo. Cinta yang sebenarnya indah sekali, yeah. Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. Obrigada pelo sira sena fatin ho ami ya programa Lalag do Esporte Bele. Ora sena dadang how ia fatin seroza skateboard. Hakar katene sera ma komunitas Gardus halo iane. Mai tamba dada lia barco sira, ma beheng lai hause bolu hela sira lai, tamba sira ihan kotu hela. Yeah, nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah. Cantik mengejar sesuatu yang belum pasti, yeah. Belo Moisés dia klai. Dia kau dia obrigada Belo Moisés. Belo Moisés, saya memotiva Belo Moisés hili desporto dane. Sing hawili desporto na tamba hanesang roller blade hanesang desporto na bed diak mahau no hawili hawan neong larang nema oin lorong hausi halima na fatinya bebe ba desporto na terlalu dia hanesang ne bebe desporto na extreme me extreme no atu halima na tenki halima ro pasencia no halima ro neong larang atu ne buat rumah labela acontece meita tamba desporto na halimar wan hira halimar tenki ho tane hanoing sapara tu bele halimar ho buat ne ha dia Belo Moisés, onsa Belo Moisés ni hare participação os jovens dari liu ya desporto dane. sing haware ya i dala barak ya mebe mi grupo Garus ami quase ia patroda roller blade barak mebe sebelum kelakoi halimar me agora participa ya mi grupo na ami nentoluret me hana kolega na rua sirak mai agora dadang hau mesak halimar meslate ne hau usuba kolega cerselo sema karakanta ya interesa tu mai hamutu kami grupo Garus bele mai hamutu tama ami grupo Garus la tako odomatang bae mai dia Ia mei ia cara glória grupo Garus ni sucesso tan liu ia desporto hanesan Moisés agora halau hela. ya mehi akara sai eman be freestyle ya spatrora be sidak tona ba tamba agora dadang ya mi grupo ni laranet lai equipamento ami esforço na fatin atune ami mi grupo berlau dia going ami treino na fatin sporta malu na fatin mes latihan ya tinang oin filmai mes ami kan agora boda dangona tinang mos baradang mes latihan ya tinang mai ya alim balu oh jara sound phone memang dia kluta ami Belo Moisés sira ia fatin dane hanes Belo Moisés tiang kata espera imi mos idadi barada kona espera jara sound phone bele truque mina fatin kar ere imi mos fotreino basira kala hanesa kar sira labarik sira minore sira me aprender ni mi fo treino kala sing ihane dala barak alin sira dala barak lu iha alin sira si skateboard nemak treino barak lu mebe ia sepatu roda iha ida rua mak treino mes sia seluk tang mes alin seluk latene sira seluk tang melakoi kar parece ia husi isi inama mohto inama foma bele tam buat treino kang extreme
Também dala barak talimar kana ho lafo larang ita bel monu tohar hetam desastre oi. Mabe durante no insaho belum Moises. Pernah toharkan usaha ka hazor dificular rumah ya desporto dan kala. Sing monu mai be atu tohar sidau misaula tene tamba hau kalimar alet katalo sa tirfalo mai hau limor hau monu tohar ne hau simu tamba nekang hau desporto hau buat memang konsekuensi harus tinggi simut ne tamba tohar. Biasa monu hele dala barak monu hele. Iya kala evento nasional tanto internasional ne be mak belum Moises tuir. Ya jane sidau kiha tam ite hai tenarai larang net atu loke mo sidau ya tinang koto katu loke mai be kon da laos ba freestyle ne be ne ba spring da highlighted la consegue loke tam ya failan so ituang ne be la consegue loke da. Ya mensagem ba itania governo para ya tinan selek o agora ita basic tamana tinan fon kare que mensagem ba governo atu bele ia competição ba desporto kan. Ini haula bela tene tamba kita sidau kare dia tamba governo mos la tau matang mai. Ya amin ya desporto irane la tene tina wing mai laos governo biasa ia companhia seluka o emma seluk ma bela sing emma seluk ma bela fos porta na mi bela batuir ya sa competição rumo ia na tena nação vizinho ne bela. Ok, dia obrigada Barak Belo Moises ba tempo ne memang kita bot fona ami programa la Lago Sporto. Belo Desportivo Seroto ida nema kana dara lia Barak ho Belo Moises hanesan komunitas susi Gardus nian. Baita bot sarna memang ia talenta hanesa Belo Moises ia ne komunitas Gardus na kloke baita bot sira bele mai ia qualquer tempo. Diak na fatene dia programa la Lago Sporto. Desportivo Seroto hoy intadara lia bara kona ho desporto si rollerblade agora ia na nesorin desporto si freestyle bicicleta. Tiak tirma hasil badara lia muturit ho Cirilio los kelai. Belum Gardus. Durante incluye komunitas Gardus dane seraret mak ita bot aprende liliu ia freestyle bicicleta. Liliu freestyle bicicleta tambah haus karek saya ini. Tamanya perfeito me hau tambah teves hau gosta hau siki ana mau haruka hau alai bicicleta tambah tinang lima ne larang hawa karek saya duni mabe ana mau si obriga hau karek saya duni BMX memang hau ne memang dia Onsa ho suporta husi nang aman suporta kala ya ini aman suporta tamu si hau evento hirana magbelon Cirilio tuir adalah 5. Ya nebedet. Ya Dolokwang, ya Paradise, ya Parol, ya. Ini saat tinang mana evento da wahing Cirilio tem. Ini tinang dulu racing 5, or racing 4 or racing 5. Evento terceira mak wahing Cirilio tem ini. Evento governo mak lokeka ka husi privado companhia privado mak loke. Si governo loke, governo desporto. Isa o resultado ni mak Cirilio hetang. Resultado hetang mai hau dia activities tambah awalai. Ini akarak sorsuang na akarak achai BMX mas ke atu hetang ni susah
tambah atu hetam BMX atu halaim susah tebe satu hetam piala. Ba oin ba futuro Cirilo hakar sai profesional ia freestyle kasa ia tan desporto seluk mak Cirilo hakar koko. Akar saya ni BMX freestyle. Ya tuir hanen ni akar saya BMX freestyle. Mengira how to boat au ba ya kompeti ya rally ursira ni tambah au akar tuir hanen mau. Oin sao Cirilo ni hare ba Cirilo ni kolega serne be mak. Ia talento mai be dal rumah sira moe. Karik Cirilo belfo mensagem ba sira tu sira la bele moe. Karik sira ia talento anesan Cirilo sira bel desenvolve litan di husi imine komunitas Gardus. Karik Cirilo belfo mensagem ba sira. Tambah sira moe tambah ema barak mai si anse sira moe tauk jumping sira mone mam nasa ne idanekan sira moe sira koi treino. Liu sene Cirilo belfo motivação ba sira tu sira bele moe. Tambah how fo basira dan ne tambah sira moe. Dalika moe tambah treino ho ema barak hanesan de masih ite ma treino mono ne semono ne buat wazarida. Ne mai hau ne nunca moe. Ba sira moe asa teke ema barak mai na asa atu jempi mos moe na. Tambah tau ansa mono kare se mai mono kare ema nasa ni mai. Bela tene Cirilo agora tinang ira? Tinang 13 anos. 13 anos. Oke, idane hawanoin kata Cirilo sei menoridade. Hawanoin buat Cirilo tem que aprender barak tang kona ba freestyle, mai be diak aprender tinanima idane anesan idane laos tempo ne be mak badak Aminha sucesso ba Cirilo, nomo sucesso ba komunitas Gardus. Obrigada barak ba belun Cirilo, ba tempo ne be mak foma ami si programa la lago esporte. Belun esportivo serotu dan emang hana dara lia badak ho belun Cirilo, niamos anesang membro husi komunidade Gardus. Na fatin tia programa la lago esporte, bele. Acompanhe na Fatin La Lago Desporto e a GMN. La Lago Desporto, Bele. Agora nós vamos com o atleta usi skateboard, niamos membro usi grupo Gardus. Tu irmã você dará ali para com Belung Agus. Afternoon in a room full of emptiness by a freeway. I confess I was lost in the pages. Belung Agus dia kelai? Dia. Belum Agustina hirana involve ang iha grupo Gardus liu iha skateboard. How ya skateboard how tinang di mana tambah ya skateboard ini ya hari ya dili ne 2010 nebe how involve ya dili skateboard ne tinang di mana. Iha skateboard ni iminain hira mana iha membro Gardus ni. Amin naing 5 nebe seni mau nain rua nebe oing serla belum mai participa ho ami nebe amin rua red oing ya participa. Iha iha senior kono ba skateboard ni angka o senior mak Belung Agus. Yes senior ya. How junior sa punya aprender. Oing sa ho treinador fo hanuri imi kono ba teknik usi skateboard ni. Da rumah senior hanuring simbeset tinggi saya go dasar depois da rumah sami ada si YouTube bela aprender si YouTube bela. Belum Agus bele fahai tuan teknik dasar khusus skateboard ni sera-sera. Hansa exemplo paling dasarnya mak oli. Bele for example oli ni ansa. Bele. Ni makanesan sama aing kotuk nih. Tapi tebe aing oing. Saya sini. Ni saya oli. Next, seluk tang? Hanesan pop sabit. Dene bele haturu kala. Bele. Pop sabit ni hansa itabaku itene aing ne.
baku ain sore nih baku rasa dia para skateboardnya nak udah soalnya baku tuh. Oke, dan ini durante ne Belum Agus aprenda usa ihatan teknik-teknik selo. Sejatan insan rock and roll, rock to Fiki, kid flip, and 360 flip. 360 flip mah agora harus aprender lah. Bela kokotok anso India tik-tik. Bela kokotok lah. Kid flip nih mana san? Kita hadula skateboard dalam rua. Ini kid flip. Teknik-teknik serna bema Agus aprenda dan bema senti baraska. Nema kid flip 360 flip. Ini mas oing Belum Agus. Ini kid flip. Bela kokotok. Bele. Oops. Ini paling difícil tebes. Teknik serna hanesan quando junior kan itu precisa tempo ira tu aprende. Fulang ida nih kita bela aprender kona ba dasar-dasar nih bela. Belum Agus nih hare unsa participação jovens ter ya desporto skateboard. Tirhan hare agora nih menos tambah governo sidak fo atasam dia mai desporto ida skateboard nih tambah governo dia ida nih extremely ori atau halau desporto ida nih. Nebe skateboard ya dilarang mungkin menos. Ikus li Belum Agus bela fo mensagem ba colega serna mema gosta skateboard, mas bisir latene fating ne bema sira bel desenvolve ser talenta kark li husi ala desporto sira bel hare sira afinal fating dana ita bele na clock hotu ba ita tu ita bela aprende skateboard kark bel fo mensagem. Dia colega sira ya Timor Toma kark aprende skateboard bela maya seroja ya ne fatin skateboard fatin skatepark ya ne bela maya aprende ami pronto atau norinho. Obrigada Belum Agus ne tempo. Belum das partido será hotu dan nema karena dara lia barak ho Belum Agus nyamos anesa membro husi komunitas Gardus. Na fatin dia programa la lagu sportu. Bele. Ami usi Grupo Garus. Ang lagu sportu. Komunitas atau atene kalian kono ba sana mak sira halo ya komunitas. Bot nebe lekar. Amnya barak. Desporto hetang ya